Masukan og hingatlong bulan in pa mag-training bangka nitang aka bisaduan re. Ingawsan rang flexible learning system asusubong na ning Department of Education king bayong setup ning school year 2020-2021. Nga ng Dr. Shirley Sipagan, OIC Assistant School Division Superintendent ning DepEd Kenny Ciudad San Fernando, manibatan king enrollment ang gana kareng teaching modalities king lalam na ning K-12 curriculum misunduya ing pamamuklat ning klase ang gyama nga sutamo king pandemic ka krisis. So hindi po ginawaya pong atlong paralan yung kaya katamo pong division ban kanita makapag-enroll na rin anak. Pwede ya pong i-classify yan king malati, king medium, at king magagul na eskwela. King pong malati, sufficiente na po itang dinganak o ding penarida, i-text do po ding karelang detalye through SMS. Pwede yan naman po ing pamamaraan na nung sakali ating makadalan king eskwela, i-drop demo po ketang Dropbox or ketang Duadja. Data pong form na kailangan daw, may post la po king aliwalorong paralan. Inisplika na pang Dr. Sipagan na atin lang gewang strategy at teaching modalities na ang gyamang alalang access king internet, magsilbi pa muring makapag-aral ring learners king kapamilatanan ning partnership ning DepEd ang poreng local TV and radio networks. Itang TV and radio or radio instruction. Nung no ka rin po bala kami. Kami nga nakanta dito. Ayun, metong ko po ka rin. Sa Lesbona. Opo, metong ko po balo minaman po na kayo manalakaran kayo naman para king DepEd. Kayan tabi na kayong CLTV 36. Anya po kayong minunang lepitan ni pangalas king TV radio instruction. Nung no ka rin ining kaya katamo pong gagawan na rin mestra ngeni na video, demonstration. Mas lat langan po, may palublangan po kayong radio, ako pa kayong TV. Ban-view dala po. Retang kaya katamong ausandang dependent learners. Detang yun pag yung manikaral on their own. Minureni, ding kinder, ding grade 1, ding grade 2. Ang yamang sinabi ng Presidente Duterte na napabusten na lungublareng learners nganing school year, makataluki kanuing DepEd king minuna ng pamagplano. Makapauna kening flexible learning system, akumpormi king meto nga lugar. At panikwanan ra ing full cooperation dareng pengaring manantabe kareng karelang anak. Ini kanuing dapat rang pakiintindihan rin pamilyang era pabusten ay mabiyasa ing karelang anak ang yamang ating peligro king COVID-19. Ako po'y Paulo G. Santos para king CLTV News.